Yohani fuying rakwa vatvatakam yasani karwa. Amin su asakatawa mingaran su la salo ati makdeng su ying na nimi varido potani. Dudang ranam piyenda Madia kanu kakana amingaran su Marta. Si Madia ranam iyaw ni mapagluso maang nuaranang do ay ni swa kalinas na diyano abuk so ay ni Yesu. Uminga na sila sa luwam kaktenanunang. Urarwa kaktenam mapasunsuy siya sutawa mangi di Yesu. Maniring siram mupanyirsingan. Yamingan wo ni maliput-put na jimuwa kagagan mo. Maniring si Yesu dupa kami dengan nasyam. Jabu katunaranawak wakan ni lasalo no ying nura. Ui kak mana sangam arwain siya matadutwa kapachirwi nanu anak na. Ikaglo ni Yesus si Marta kanu kaktuna si Maria. Akman sang si Lasalo ay ikaglo na. Mamiring na si Lasalo aming ngenam tuda vered padang si Yeswa misi sansuk kaduaru. Karanam maniring dumacina na ujam may uli tamu pa doyo taya pungso. Maniring umacina na ujam mumangananaw. No kanuna nga siyam apwag sagandayi mo no vision no tao doyo tay. Ikong umukakran no mukapisi na uli padudang. Maniring si Yeswam yadwawi karwano vatvatak nuna ikarngang. No malamu tao dumaruam jabu kacikad na. Duka pakacitana sureraka amrerak sukarawana. Numangunung dumaupam jabu kajinanika dan duka jinama kacitan su marnganga. Iptad no ciring na ni Yeswam maniring pam yamit ku sila salwa kagaganta. Mangi kupayu kayin. Maniring umacina na ujam mupanjinsiringan. Nusimano yung amit ku am di may bangun paurya. Upipi pa ngayon no ciring ni Yeswam. Yara na ni mawakwak sila salu. Am jidatan ngino tao ciring na. Tay pancidaya tungit ku. Karanam jin narana na iwa uciring na ni Yesu jira. Maniringam, yara na ni mawakwak sila salu. Apia-pia kaji kung yanan dudang. Tas macitan nyo na uvari kwam dinyong ano ingira na yakena. So yang itakamu pala. Umingaran su Thomas. Angar nanda si ni may tubungan ni matara katawam. Maniring do karwan dan macinanaw di Yeswam. Matsura tamudya kapachikawakwak tadya. Makaran si Yesu do potani. Katengan na sila salwa kapataruwa ni bubudan na. Masingan wo putani do Yerusalem. Aru tau do yotaya ni mapu do Yerusalem nga mangi mapadnad na su pagada Marta kani Maria. Do kani mawakwak no kaktuda. Mamiring ni Marta si Yeswa ni Mayam makubuta mangi amrapung siya. Si Mariam tungyan do sagad no kaida. Maniring si Marta di Yeswam mupanyirsingan. No kami na tungyan do jam jabo namin nakawakwaka. Amku katanengan wo kami ring najimunya mata dutudo pasyasyan mujas chay kuaya. Maniring jasi Yeswam wo kaktu muram mirwapura mabyi. Maniring si Martam ku katangan wo kapirwa na mabvino maratang wo araruno kay pirwa dami bangon no ni mawakwak na tao do ikawusra na no karawan. Maniring si Yeswam yakin umapi bangon so ni mawakwak tao. Yakin uyapwan no inawan no tao.
Tanani mawak-wak rana sirau umani yung jakenam milwapa sira mavyi. Umavyi pa umani yung jakenam amira na jira sutumi yunonga ikavi nupada. Sujidara na wakwaki nupada. Ano ingan murian maniring si Martam mupanyusiringan. Kuano ingan ni mua misaya maidukarawana anak nanya mataduto. Tika na uciring na ni Marta ammangira na do varida kaus na si Maria. Maniringam yana ni mayu mga nanawu. Yana ipanci mo mamiring na uciring nam mi berberamang iji Yesu. Nukanu nangam di panimang isi Yesu duilida. Tatu daverid padu nyananda da Marta. Warwatau do yutaya ni mangi mapadnad na supada Maria. May keteam macitada si Maria. May berbera makubut. Karanam unutanda. Tipan cida mangyam labido geseg nukak tuna. Makaranes ji Yesus Mariam ni jilitu duta ngayon. Manirangam mupanyusingan. Nukami natung yan dujam jabu na kami nawak-wak nukak tuna muna. Macita na si Maria kanu arwa taudu yutaya amlavyam muyingin ululid na. Dupakacitan na siya. Manirang diram duanjin yun ibubuan niya. Manirang siram mupanyusingan. Sija pala kacitamu siya. Karawanam minatumikaw wuwu amlabi si Yesu. Manirang sira utaw duyo tayam. Asyunati karilo sila saluya. Manirang utata sa diram. Niwakwakan nau mata numavut tatawu. Ami kungunaji ngiwakwaki jilasado nukiingan na. Kajinara na limanan. Makaran siya sudugesek nam mayingan wununid na. Amnakinakam siya. Ugeseglanuram asakar cipuri. Ungusununangam nipasengsengan dasu rakwavisin. Maniring siya suam pilis kamu visin. Maniring ukak tuna mingaran si Martam mupanyusingan. Yadya kapatarura na yan ibubwa. Jabu nakajang utan ukataw-taon na. Maniring si Yesu jam nipanci ko na jinwasyo. Nusyano ingan muam macita mo mapiro ka ba uyuyat niya mataduto. Kwan kuy nyasyo. Karanam pilisin daw rakwavisin. Maniring si Yesu ato mga raswanitam. Muama. Kuy sari jimuan. Kaya mo na niya mirang utsiring ko. Ku katangan mo kapang deya yu mamirang sutsiring ko. Ukupi tsiringan susangam kuy pamirang suarwa tawa yam katang kedku itu. Tanu si uri pa anu ingan dadyakin na yamun ni pagan gandu tiragum. Mati ka na utsiring nam amdulus aman cino pakubutra na munda salu. Karawanam makubutra na sila salu. Wain na kanuliman nam mabedbed panu milakayub. Umuying nam ni pungusan danu milakayub. Maniring si Yesu jiram uwi kamuran na kalam narana. Macita daw vari ni Yesu no arwa tauduyo taya ni mangi tumarugu ni Mariam anu ingandarana. Mamam yan sukarwanda mangi manchinuvari ni Yesu do tawa matsyagum do farisay. Amuro ni pikay gidanu tawa matsyagum do farisaya kanu panipanyusing danu mapatanatan ng sunakum da siya mataduto. Maniring siya do kay gidam, yati yaro mapiro kabavaria na minavari. Ni panungun ngutamu, no situta miapya utawura, katudami minan nutawa,
umanu jam jabu kajida ngayan nu loma mangi kumapakabasu rakwa panaralayenta kabajinas da najatuna amyan jirang suwasa katawa mingaran su kayafa iyaran nuram panyirisingan danu mapatanatanang sunakam dasya mataduto no kanunang manirang uriyam yabun yukatengan manwa nyujatan ngiu kapiapian apa nukiyan wasa katawa mawakwaknya tenarwa tau duyutay nusijak man sangam jabu kajitami minanawa balinasa amu ciringiyam bakana mingung yuda ciring na tayaran ng panyirisingan danu mapatanatanang sunakum dasya matadutunu kanunang amuriw ni cakmani manuyunu suciring nanya matadutwa mancini yeswa mangi mawakwak nu tau duyutay bakana tau duyutay wi kawakwak na tamangi na piluwuluwutunu mabunong dupi cabanu-banuun na umraralay niya matadutwa akmiya sarana ni makalapun kanunang kanakenakam danu panipanyirsingan nu tau duyutay ukawakwak da si Yesu amu originara na mangijiji ni Yesu duyutay sunyangi ni Yesu akan macina na ujadu asakailya mingaran su ifalyan amas ngendu kabuan nu ni akawan nu tawa misi sandang umanamu iye jam aru tawa mangidu Yerusalem mangi maapsiwa walamda ubuyas duk katau-tauda no kanangam tudangadla si Yesu maniring siradu kalwaluwutan da rakwa panaralayanam araya jingay si Yesu yamach pamaring sukanunak ipancidananu tawa matsyagum du farisaya kanu panipanyisingenu mapatanatanang sunakum dasya matadutudu arwa tau muka pancidanu yanan ni Yesu tamangi darakpen